Way ganda Ali warro ganda sanyii mootii akkamitti wallaaltan isin? Ha? Biiftuu jechuun bara nuti nu biratti bara nama jabaadha bara isin hin beeytan malee yaa uummata qumaama. Hin beeytan malee isin. Ha? Hin beeytanii isin biiftuu jechuun bara nuti gisee godoo teenya dhufte ishiin akkanatti godoon teenya guutuun namni dhibba meeqanii keenya bara akkatti duraa ol kaani. Biiftuu. 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 Awal ilmoon namaan harkatti laafatte. Biiftuu. Biiftuu. Awoo. Yaabbaleen kiyyaa biiftuun harkatti laafattee jirti. Jarrilleen jarri godoo keenya na jalan dhufne akkasitti guyyaa lama booda nyaata nuun finne akkasitti hono ammaan tana an kophaatiyyeen itti dhufe akkasitti hono ogizeen dhufu ciisu jirti waa takka mataa ol qabasuu hin dandeessu. Bakka jara kaan illee gartee wardaa fi sheeka baantanii fi jara san hundaa'u gartee dhayinee mana isaanii irra daayinee isaan hundaa'u caccabsinee mana san keessa fuuruu qabnaa. Kana godhee biiftuu isaanii waan kana irratti hojjete. Isaanii warri shira kan irratti yaadee kana godhe ishii isaantu kana godhe sheekaa fi wardaa isaan anaa taafinu efa biiftuun dhukkubsatte takkaa namni nyaatallee nuuf hin jiru akkasitti abdii shullee qabanne harka keenya jira. Abdii shullee qabanne wardaa fi sheekallee hunda keessanuu naaf fuula gad isin deebise isin hundinuu. Saniifu Abrahaam illee gana si harkaa fuuna gana cabsinee mana keetillee gartee waliin isin hundaa'u isin cabsinee gana si harkaa fuudhu teenya ni agarta. Akkasitti biiftuu teenya akkanaan harkaa gootanii moo hin baatan isin hundinuu qabna. Yoo ishiin hin jiraanne amma nuti fiifuu guyyaa lama amma waan takka hin garre. Guyyaa lama akkatti jirra. Saniifu isinirraa yoon kafaluuf teenya isinirraa sheekaa fi wardaan anaa isinii ta'a. Ammaan tanaan bakka godoo teenyaa dhaqeetiin ijoollee hundaa'uu fudhatiin mana wardaatti deemu deema edana mana wardaa nan cabsaarra mana wardaa nin cabsaa miti nin cabsa. Abrahaam illee fuudhuuf hin ta'a. Biiftuu rabbi haa fayyisu waa hundaafu biiftuu rabbi haa fayyisu anammoo dhaqee Abrahaam musanuu ishee harkaa fuudhuuf hin ta'a. Biiftuu. Ono ilmoon namaa caalliftee jirti. Dhiiga keessaa xuunne goggogaa isaa lafa keenya beekanii. Saniifu sila guyyaa lamaan kana keessatti efa biiftuun fayyaa dhabde uumaa nuu qalamaan jiru. Duraan horiin nuu qalamaa re'een nuu qalamaa guyyatti yaanii akka feenetti nyaannee dhuynee bashaggoona. Laakiin efa biiftuun fayyaa dhabde kana wanni hundinuu nurraa dhaabbatte. Eenyallee Abrahaam nu harkaa fuute. Biiniin immoo laakiin fuuteedhaaf waan takkallee nu gootu. Biiniin dawaa keenya qaba ni beektaa? Fuutullee harta goggeessuu hin dandeessu. Biinii nuti leenjifnee akkasitti san nu harkaa fuutee efa harka galfatte. Laakiin ammoo waan takkallee nu godhuu hin dandeessu. Biiniin dawaa keenya qaba waan ta'eef nu harkaa fuutee harta goggeessuu hin dandeessu. Atuu ganaa rarraafnee si fuunu teenya. Bakka ati jirtu bakka feetettu hin baatu. Nu jalaa. Siifi wardallee unoo cabsee oonan isin hin guurre anaan namaa miti. Biiftulleen laafattullee saniif illee waan takkan taanu guyyumaa gata kaafi malee ishiin illee guyyaa lamaa sadi illee taatu ni fayyiti. Tanaaf illee gammaddanii lafan dhiitina. Ishiillee ni fayyiti. Wanni tanaafis dhaaddatanii lafa dhiitaniif hin jirtu ni fayyiti ishiin illee. Nyarraa dabdeetuma agana dhukkubsatte malee ishiillee ni fayyiti inshaallah. Saniifu isin ammoo anaa isinii ta'a. Biiftulleen duuteettanii gammaddan waan takkan taatu biiftuun ni fayyiti. Biiftuun sharxitee nyaraa dabde malee waan takkan taatu. Tanaa jettanii wanni isin gammaddan takka illee hin jirtu.
way ganda alii warroo ganda sanyii mootii akkamitti wallaaltan isin ha biiftuu jechuun bara nuti nu biratti bara nama jabaadha bara isin hin beeytan malee yaa ummata qumaama hin beeytan malee isin ha hin beeytan isin biiftuu jechuun bara nuti gisee godoo teenya dhufte ishiin akkanatti godoon teenya guutuun namni dhibba meeqanii keenya bara akkatti duraa ol kaani way silaa dila kana mara way quba qabnaan amma ijoolleen godoodha jechuun anamma shakkeetiin laaluu dhufe ishii giseen dhufu ciisutti irti ammoo isaan wanni na jala dhufu oolaniif ishiitu qonqoo nyaata nuuf fiduu dide jedhaniiti guyyaa lama guutuu akkatti jirra saniifi na jala dhufuu didanii ammoo dubbii tana keessa quban qaban isaan silaa quba qabaatanii dhufanii ni laalan ture ammoo dubbii tana keessa quban qaban waan ta'eef na jala dhufuu oolanii isaaniifi isaan hundaa'u isaanii dhumatti irraan tana edaa nuti biifturraa waa hundaa'u argachaa jira edaa nyaata biifturraa arganna jinnoonnilleen waan takka nuun fenne edaa nuti duraanuu biifturaan jiruu qabna biiftuu yoo hin jiraanne waan takka illee jiraachuu hin dandeenyu nuti jinnoonnilleen waan takka waan nu godhan hin qaban amma biiftullee asumatti itti qollofeetiin deemeetiin amma waraana keenya bakka jiru itti bobbaasuun deema amma jararratti itti bobbaasitiin gartee bakka isaan jiranii mana isaan jiranii ulaa isaan jiranii fattashee caccabsiisee birgeedii xiyyeerra bobbaasee amman isaan fudhuta anis bakka fedhanitti nu yeelan baan biiftuu teenya kana godhanii immoo hin baan dachii yoo seenan qabrii yoo qotatanii seenan gartee hara tokkottu na harkaa bahuu hin danda'an amma gartee deemee godoo teenya waraana hundaa'u isaan irra bobbaasee sa'aatii ammaa kanatti fattashee isaan guuruun qaba amma wardaa fi Ibraahim illee hashara shifuran keessu biiftuun ni beeytanii wardaa fi Ibraahim hagan takkattuun isaa abdu laakiin ammoo kiyyaa sheeka janii san gartee sheeka sani hawaan tan hundaa'u dubbii tan hundaa'u hafide isa saniifu isa san gartee isaa itti qara'uu deemullee taatu isaa ijoollee qaraasii suulaa namara deddeemullee taatu akka qabnee fittu jechuu eeyinee hara hundaanu eeyinee gartee akkasii qabnee san booda akka isa goonu nuutu beeka isa qabnaan tasan booda biiftuun ishiin fiifuu ni fayyidi ishiinuu ni fayyidiu innumti qabamuudha bakka isuma qabnee gartee hidhaa isa galchinee isa dhabamsiisuudha akka nam tokko isan garreetti san godhuun nurra dirqama ta'a way wallahi mee laalame isinis akkuma ishiin jirtu laalame isin warri godoo teenya laalame yaa ilmaan buda shiidhaa maallaqa ishiin guyyatti mee qarshi meeqa maallaqa shiidhaa har'a deemnu san hin beeytanii isin dantaa garaa keessaniiti jettanii gartee qoonqoo garaati jecha haa dhuftanii ilaalin guyyaa meeqa fayyaa kan ishiin akkatti jirtu amma isinis dhaggeeffadhaa waraana silaa abdii firraa qabna ni beeytan waraana kumaatamaan qabna akkanatti deemnee gartee irra yaa'uu qabna barbadeessuu qabna warra san hundaa'u deemnee yoo jara san hin barbadeessin waan takkaa'u garaan nun fayyuu nuti garaan takkallee wanni garaan takkan waan nu fayyuu hin jiru saniifuu barbadeessuu qabnaa sa'aatii ammaa kanatti keessafuu hin beeytan isin biiftuu waan ishiin nu gootu sangaan ishiin guyyaa tokko nu qaltu guyyaa meeqa nyaanna guyyaa meeqa nu gaa guyyaa meeqa akkatti irra deemtanii nyaattan ni beeytanii saniifuu shakkeetiin an durumaanu dhiiroo har'a maalumaattu maal ta'ee ishii ilaaluudhaan dhufe hogganan dhufu akkasitti kuftee ciisu jirti saniifuu edaa duraanuu biiftumaan jiruu qabnaayii jeetiin anu akkasitti duuba deebisee fakkaree yaade edaa duraanuu ishumaan jiruu qabna nuti ni beeytan akkuma isin hundinuu akkuma walumaan beeynutti laakiin ammoo warra waan kana shira kana guutuu hojjetu jiru kana isinillee ni beeytan tokko tokkotti beeyna gartee walumaanuu waan san ammarraa kaafne waliin tattaaffii goone ummata san daaraa isaan goone isaan dhabamsiisuu qabna warri godoo teenya way ganda alii warroo ganda sanyii mootii akkamitti wallaaltan isin biiftuu jechuun bara nuti nu biratti bara nama jabaadha bara isin hin beeytan malee yaa ummata qumaama hin beeytan malee isin hin beeytanii isin biiftuu jechuun bara nuti gisee godoo teenya dhufte ishiin akkanatti godoon teenya guutuun namni dhibba meeqanii keenya bara akkatti duraa ol kaani osoo nuti jirru akkamitti namni ishii kana godha garee ishii kana goote tana itti duullee isaan barbadeessuu qabna